laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Nama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal haray no andirɗen noon e jumaare be haɗa eɗen mari fottugol ɗo e invité sehuɓe men ɓe yewtanaen ko yowiti diina men ka e haray hannde no yirɗen noon ka programme haray ko oustaz Ahmadou Ba Birsel woni ko wonani en ka programme ɗo ɗo inchallah e haray ɓeeɗo hattojina e présenté de sabu nen fof hiɗen anndi ɓeeɗo e haray kadi sowno kala haray ɓe nderga inchallah haɗa en torki subahanahu wa taala yo Allah lanɗon arsukuɓe e ko ɓe yewta arsuka en enen kadi jentitagol ƴetta ko ɓuuri e moƴƴude ko inchallah e haray oustage men watta micro on e juuɗe moɗon haray min inni on kadi ko saɗi ko tooli nani inchallah no on jarama hajje inchallah haray mi salmini jama on fof inchallah haray ɗen fuɗɗade dero ko Allah newno ne haray e darso inchallah jetta jazakumullah khairan السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تفرد بالخلق والقضاء تدبيرا وإحكاما أحمده سبحانه أظهر بديع آياته في عباده يقظة ومناما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا للباري وإعظاما شهادة نرجو بها عزة وتشريفا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله زكى الله به أرواحا وأرشد أفهاما صلى الله عليه وعلى آله أصدق البرية مرائي وأحلاما وعلى آله الطيبين نفوسا الراجحين أحلاما وصحابه الغر الميامين الأولى تواصوا بالحق والهدى بيانا ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبتم وتاب مساءكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء وأن يجعلها لقاء مباركا مرحوما ميمونا إنه سميع قريب مجيب الدعوات wala haray musidɓe julɓe tedduɓe ko addi kon ɓaawa e yettude Allah subhanahu wa ta'ala juulen en nelaaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du'ano ɗen sahabaɓe ɓen miɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓɓo ko ɓuri moƴƴude e joddi e yettingol kaɗo diina e meɗen no haaniri noon enen kadi yo Allah hokke baraji ko woni e yanganagol islamu on o waɗana en kadi golleji men ɗin fof hara ko halisatan li wajhillahi l-karim wala haray no yewtirano noon inchallah no yiyen noon ka programme haray hande kadi ko mawdu wonɗe e ƴettude ɗo mawdu taw fil haqiqa himo yewtede sah kono haray sengo meɗen enen bayanaji men enen fulɓeɓen ɗuuɗa ha feƴƴiti ko sengo arabu ɓen haray o wona yewtede ɗulle kadi ko nadir ɗulle haray woni kala ko yowodiri e fii koyɗol fii ko wiyete kon hoyɗugol si goɗɗo waalike o ɗaanike alhaali makko ko yiyata kon himo yiltondira e ɗan ɗo aduna e oɗo aduna masala wonɗo Europe ɗo o yiya himo lagine ma wonɗo Guinée o yiya himo nokkugo e leyɗe ka o anduno ma o yiya sa himo e nokku mo anda haray ɗum ɗo wiyete koyɗol o fina o tawa hina e on alhaali mo wonno yiwde o woni haray ko fiiɗum nonde wonno e yewtude inchallah haray programme on noon hiɗen anni nawrugol mo ni si jomra subhanahu wa taala jaɓi haray ko adi kon en andinayi inchallah ko fi honɗum suɓaniɗen o mawdu ɗo haray si ɗum feƴƴi e yewtay seeɗa e ko yowodiri e ayaji qur'an ko yaadi e koyɗi e ko yaadi e mum kadi ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɗum feƴƴi on tuma yahanen ko wiyete kon attarif andingol ko honɗum wiyete koyɗol ka luha arab e ko honɗum woni valeur koyɗol kal islam si ɗum feƴƴi andinen fecce ko koyɗi mari kon no mari différent sorte andinen ɗum nonde si ɗum feƴƴi andinen ko honɗum woni hakkunde ko wiyete kon ar-ru'ya wal hulm mana koyɗi ɗin ɗiɗi mari façon ji ɗiɗi jani honɗum woni différence hakkunde ɗum nonde si ɗum ɗon feƴƴi yewten ko yowodiri kadi e fii janngugol fii koyɗi est ce que goɗɗo no waawi janngude haa o wona fi waawo firugol koyɗi
wono goɗɗo jangirta ni masoneri haa mahgol suudu ka ɗum wawa wonde haray e defte kadi ko wallifa e muɗum haray e yewta e fii ɗum kadi e règle ji muɗum e mana gandal luggungal wongal e nder mum e neediji si goɗɗo hoyɗi ko honɗum o duwa wadde haray e sifagol ko e defte honde ƴettuɗen nde yewtere ɗo si tawi heƴƴi haray ko ɗum ɗo woni programme o inchallah haray noon no faamirɗon noon ko yewtere tawayde ko fannu ni mana si innama no yo ɗum yewte e nder 45 minutes ma ino data ɗon andi ko saldu fannu wawoto yewtade e 45 minutes ma ina kono fannu on o fof ɗum ɗon mal asaf wawata ko yewtoragol noon kono haray en résini e raɓɓinɗini ke yewtere nden haaka gasata ɗon haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu konnguli ko yewte kon ga fof ko saati ɗon nande ɗo kon hara fof hara ko fi Allah hara hay hunde yingo ala e nder muɗum inchallah wallahu waliyu tawfiq wala haray awalan no mi inniri noon inchallah ko fi hon ɗum limaha ikhtartu hadha al mawdu ko fi on mi suɓani o tem ɗo yewtugol en fii ko yowndiri e koyɗol fil haqiqa no jeeya e muɗum si ndaari en taway o sifa o bayana ɗo o ɗuuɗaka waɗede ha sabu hon ɗum no woodi e karamokoɓɓe hiɗon anndi buytawaɓe hannde sa landike ɓe hiɗa hoyɗi goɗɗum ko ɓe yettoma a terto ɗum ko gande gundono o woodi karamokoɓe buytawaɓe ko sifa on domen ɗon ko non ɓe yiiri ma woɓɓe tawa sa landike ɓe ka haqiqa ɓe laaɓane fof ɓe naami annda hina damen anno ɓayle yimɓe ɓen no woniri noon hiɓe ñaamude yara waalo ko noon kadi woniri hiɓe hoyɗude e nder koyɗi ɗinle kadi e l'islam kala ko woni e hoore leydi ndi l'islam ara wiya position an on min e nde hunde ɗo ko ɗum ɗo ko imma hino dagi ma no harmi ma ɗum fimum fankama ma ala kulli haal islam on haray no mari position e nder ko hoyɗeten kon yeyyide haray tawde noon koyɗol e yiyay e hadisaji arayɗi ɗin nela sallah sallam iɓe holliri wondema e nder peccoye annabaku ngun mana annabaku ngun no mari geɓe 4 e ko fawi no jeeya e muɗum hoyɗugol no jeeya e partie ji annabaku ngun tawi ko très important yen andintin fii ɗum andunoɓe ɓen ɓe andano ɓen kañum kadi anda ko honto e position ɓe dowa wonde fii ko ɓe hoyɗata kon haray ɓe jeeya ko addi kadi yomi suɓo mawdu on haray no mi inniri ni ɗum ɗo ko jeeya ɗum e geɓe annabaku en même temps nela sallah sallam no maaki kadi ko minal mubashirat ko piiji weltinayji ɗin mana so tawi joni neɗɗo hino e alhaali difficulté o hoyɗi ko hollirta himo iwi e on difficulté ɗon la shakka neɗɗo on o weltoto ko ɗum haray tawiri koyɗol ngol no jeeya e piiji wiyete ɗin almubashirat weltinayɗi neɗɗo si tawi koko moƴƴi o hoyɗi donc haray koyɗi ɗin hiɗi kono jeeya e sunnaji yejjitaɗi ɗin kono minani sunnaji yejjitaɗi sabu hiɗen andi ko wiyete sunna ko qawluhu wa fi'luhu wa taqriruhu ko nelaɗo maaki e ko ɓe golli e ko ɓe yi'ino golle ɓe haɗali mana ɓe ñinni ɗum tigi joni noon koyɗol no jeeya e ko nela Allah sallallahu alaihi wasallam golli ɓe yamiri kadi subakare o subakari si nela sallallahu alaihi wasallam si ɓe gayno julnude ɓe yeƴƴitoto sahaba ɓen ɓe maaka man minkum ra'a ru'yan ko hombo e moɗon hoyɗi koyɗol donc haray kamɓe nela sallallahu alaihi wasallam si sahaba ɓen goɗɗo e maɓɓe wiimi hoyɗi goɗɗum nelaɗo firtana on tigi koyɗol ngo ɓay ɓe feƴƴi sahaba ɓen kadi continue hoore ɗum noon e yiyay ga koyɗi ɗi annabaɓe firti e yiyay kadi ko sahabaɓe firti exemple ji mum e nder yewtere meɗen nden donc fil haqiqa haray ko ɗum ɗon addi tawde haray no haani moƴƴata faamel ngal gandal ɗo harangal haykaka tun fii kala karamokoɓe boyno yiiri wonde hingal satti hingal metti fii a wonde kadi haray ngal ala nafa kono haray ɗe wiya ɓen ɗon laa gandal ngal hingal mari nafa gandal fof gandal haray kadi déjà e hingal mari manzila mana darnde molanani ka nder islam donc joni noon no minniri noon inchallah no programme o woni yarde noon haray hiɗen arde taho awalan ko alqur'anul karim ndaren ko honɗum woni ko alqur'an kañum yi e koyɗi ɗi
kono ado ɗum taw haray mi andintina no woodi toon tumbere molnande nde mi ala sifagol fiimu sabu noon waɗu toon ko eɓɓaɗo haray hino woodi ɓay aduna on wona julɓeɓen tun hoyɗata wonɓe aduna Allah on ɓen fof hoyɗay donc haray no woodi les romain ko honno kamɓe ɓe yiiri koyɗi no woodi ko honno américain ɓe ɓen kamɓe ɓe yiiri koyɗi e ko honno karamo ko maɓɓe wi e mum donc no faamirɗe noon les quatre coins du monde e nder aduna on nokkel ɗi nayi noon ka kala donc ko catholique kadi defte maɓɓe ɗen no woodi kamɓe ko honno ɓe yiiri ɗum e ko honno ɓe firtirta ɗum noon fof hino woodi donc e janngoɓe ɓen ko wiyete kon ilmu nafs yaani karamo koɓe janngoɓe ɓen psychologie ɓen kadi hiɓe yewti moƴƴa fii domaine hoyɗugol donc kono haray ɓeeɗo on fof hiɗen clasude ɓe à côté ƴetten ulama addine l islami karamokoɓe ɓen ka dina l islam e qur'an on e sunna on e ko waytata wano ɗum ɗo ko honɗum woni mana position dina l islam on e nder koyɗi ɗi haray ko nden toɓɓere ɗon falɗe yarude haray tertoɗen ko wona nden toɓɓere ɗon inchallahu taala jeyid joni noon se ndaari taw ko adi kon no min miri noon hiɗen mari ko wiyete alhulmu ko koyɗol ngol tawata hina haqiqawol wiyete alhulmu hiɗen mari arru'ya ko wiyete kon alhulmu kalima on o ari e alqur'an laabi tati laawol aranol ngol ko jomirawo subahana taala o wi bal qalu adghasu ahlam e suratul anbiya aya 5 Allah subahana taala o wi wo konnguɗi ɓe yimɓe bomɓe ɗo ko adghasu ahlam ko mana ko koyɗi bonɗi tellement ko koyɗi ko konnguɗi maɓɓe ɗin boni Allah nandindiri ɗum e koyɗol bonngol ça veut dire ko lorra ala e mum nafa ala e muɗum sen ari e sortu Yusuf aya 44 hiɗen tawa ɗon qalu adghasu ahlam nde ɓeya sifino koyɗi ɗin ɓeeɗo ɓe jaabi ɓe na ɗum ko koyɗi jiiɓu jaaɓu ni minen min mara faamu fii ɗum ɗo donc e ahlam tata ɓon ari e aya hikkiɗo ɗon on wa ma nahnu bi ta'wili l ahlami bi alimin minen ndey kala ko woni jiiɓu jaaɓu koyɗi haray men faamata ɗum donc holliri jaka hino woodi koyɗi moƴƴi hino woodi jiiɓu jaaɓu donc ko wiyete ahlam kon fof ko koyɗol jiiɓu jaaɓu haray ɗum ɗon no ari on moɗon laabi tati alqur'anul karim amma ko wiyete kon koyɗol comme mana ko wiyete koyɗol hara ko normal won ngol fii mum hino ari alqur'anul karim laabi jeetati no jeeya e muɗum ko annabi ibrahim alayhisalam hoyɗuno e ko annabi yusufa hoyɗuno e sukaaɓe ɓen ɗiɗi ka suratu yusuf sukaaɓe ɓen ɗiɗo ka suratu yusuf ɓen ɗon kadi ko hoyɗuno ɗum ɗon fof hino sifa alay so yehi en ndaara e suratu yusuf hiɗe yiya aya 100 suratu ibrahim afwan aya 100 temedere goo ko jomirawo subahana taala o wii ɗon wondema e ɗenngal annabi ibrahim qala ya bunayya inni ara fi lmanam anni azbahuka fanzur maga tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-sabirin annabi ibrahim o hoyɗuno himo hirsa ɓiɗɗo makko on ɓaawo yeetike mo ɓiɗɗo on wi baaba waɗu ko Allah yamirma ko haray si Allah jaɓi a taway komi muññiɗo iɗen faama e nder aya on ɗon wondema koyɗol ngol annaba ɓen tigi hoyɗi iɗen faama ɗon wondema qur'an on tigi qirritike koyɗol ngol iɗen faama ɗon kadi wondema annaba ɓen sah si ɓe hoyɗi kamɓe parfois haray ko yamirore direct won ton ina ko firtete mana eɗen anndi hoydugol ngol no jeeya e geɓe annabako donc parfois annabaɓe si ɓe hoyɗi haray kamɓe ko yamirore duwande exécutede woni e nder koyɗol ngol wa kadalika sen ari kadi toujours ko qur'anu karim eɗen tawa e sortu yusuf kanko annabi yusuf alayhisalam id qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba walchamsa walqamar ra'aytuhum li sajidin ko wi ɗon ben makko baaba mi hoyɗimi ɗo yi'a mana koode 11 e nangin e lewru ndun ɗum ɗo fof no hawtodiri ari sujjanimi baabe makko kanko annabi yusufa firtano koyɗol ngol kono ɓe maaki ha faykum
wata fillano ngol koyɗol ɗo bengotoɓe maɓe iɗen faama ɗon wonde sa hoyɗi goɗɗum a fillanike faamuɗo fiifiro koyɗol imo wawma haɗude so tawi ko e danger wonɗa ukkade imo wawma yamirde ya hittin so tawi ko moƴƴere sutima ɗon kadi haray qur'anul karim on hino qirritingol koyɗon ɗon ɗe hiɗen yiya kadi e soto yusuf annabi yusufa ko naatiɗi e sukaɓe ɗiɗo ka kaso goɗɗo e maɓɓe qala ahaduhuma inni arani a'asiru khamra oya inni ene ndara yusufa mi yii ko aade moƴƴo hiɗa nandaninmi e marɗo gandal buy haray noon mi hoyɗi miɗo haama beere yeeto lan ko honɗum ɗon firi oya on wii inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza min de mi hoyɗi miɗo rondi bireedi ta'kulu tayru min colli kadi noon no ñaama hoore ka mi rondi ɗon hiɗi ara dow toon soppita ɓe inni inna naraka min almuhsinin mi yiima ko aade moƴƴo annabi yusuf o firtanno ɓe ɗi koyɗi ɗo ɗiɗino koyɗin kadi no o firtiri noon yaari noon ison hiɗen anndi mo imo juuti ɗo kadi haray qur'an on no ɗirriti ɗum ino tabintini wonde annabajo on o firtuno ɗin koyɗi ɗon haray wa kadalik ru'ya maliku misre koyɗol lamɗo égypte on kadi o hoyɗuno o wii inni ara sab'a baqarat simanin ya'kuluhunna sab'un ijab mi hoyɗi nayi jeeɗiɗi fayɗi nayi jeeɗɗi horiɗi hino ñaamaɗi donc ɗon kadi annabi yusuf alayhi salam firtuno ngol koyɗol ɗon ko sabu sah ko annabi yusuf firtingol koyɗol ɗon kon lamɗo on tawi ko aaden gando ko ɗum adduno sabu yo yaltuka kaso kanko annabi yusuf alayhi salam o yaltika kaso donc haray ɗum kadi ɗen anndi qissa muɗum on ko qissa tigi tigi tabituɗo ɗon kadi qur'an hino qirri hino tabintini wondema kadi annabajo on o firti koyɗol ngol e wonde kadi wonirno no kanko annabajo on o hoyɗirino haray wa kadalik no jeeya mum kadi ko annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam hoyɗi ɗum kadi hiɗen tawa ɗum e surat al-fath jom ra subhanahu wa ta'ala o daali laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq latadkhulunna al-masjid al-harama insha allahu aminin mukhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun jom ra o yeeti nala sallallahu sallam wondema koyɗol ko hoyɗunoɗa ko ngol woni gonga mi gonginingol e gonga kadi on naatay ka juulorde hormantere haray inchallah sa woɓɓe mon hino fembi woɓɓe mon no kuwafi hara on hula hay hunde ko ɗum woni fatuhu makka waɗay julɓe ɓen gaño hetta makka par ce que hettugol makka ko hunde wonande très important l'islam on haray ngol koyɗol ɗo kadi ko nelaɗo hoyɗunongol allah subahana taala waɗingol gonga e qur'an on reconi fi maggol sifani en ngol donc haray ɗum ɗo ko yoga e koyɗi arde alquran karim fi tabintingol wondema no faamiren wonde koyɗi ɗin qur'an hino ɗirriɗi hino sifani en fi mum donc haray si ɗum ɗo feƴƴi ndaaren seeɗa kadi e maakuji no laaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e mum hadis mo aba hurayra radiallahu taala anhu filli kamɓe aba hurayra ɓe maaki sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul lam yabqa min annubuwati illa almubashirat haray ande annabaku ngulanni ko wiyete wonugol annabi ko c'est fini goɗɗo wonta annabi hannde kadi mais noon matiére ji hawtodiraɗi ɗin fiyo goɗɗo wono annabi ino heddi e mum parti hoy kon woni koye parti hoyɗon no jeeya e mum koyɗon almubashirat weltinayɗi ɗin yaani ɓe wiyo mal mubashirat ko honɗum woni ɗi weltinayɗi gaala ne laaɗo maaki arru'ya saliha ko koyɗol moƴƴol rawahu lboukhari imam boukhari no filli on hadis ɗen tawa kadi on hadis ka muwatta malik mukhtasara donc haray ɗum ko hadis arar mo ƴettuɗen e fiiɗum nonde hadis ɗin mo iɗen tawa kadi kanela sallllahu alayhi wa sallam maaki e hadis aisha nela sallah sallama sifama ko honno wahayi on fuɗɗore maɓɓe e hadis aisha nene aisha maaki awwalu ma budi'a bihi rasulullah sallah sallam min alwahay الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح متفق عليه مثل فلق الصبح عفوا متفق عليه علينا ناس بماكي وانما premier ko fuɗɗori kon nelaɗo wonugol nelegol wonugol annabajo ko koyɗol moƴƴol kala ko nelaɗo hoyɗi ko direct
woni ardude no ɓe hoydiri noon ɓe ari ɓe yeetike mo ɓe hoydi ɗam heɓi mbuuɗi janngo a heɓayde ɗon e ɗon ko ɓe hoydi wotay ko noon woni e wonirde on tuma ɗum ɗon no jeeya e alhaaliji premier ko ɓe aada hollirede ko wonde wonugol maɓɓe annabaajo ngo kala ko ɓe hoydi arda no ɓe hoydiri noon hiɗen tawa on hadis ɗon ko Bukhari e ko Muslim maana ko muttafaqun alayhi no jeeya e muɗum kadi hiɗen tawa nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki man ra'ani fil manam faqad ra'ani kala hoyɗuɗo lan haray mo ɗaani haray o hoyɗilan haray mana fa inna shaytan la yatamassalu fi surati shaytane wawata nandintinagol en ko ɗum woni e nder koye ɗin kala emin hoyɗuɗo no yiya nelaaɗo sallallahu sallam haray ko nelaaɗo o yii sabu noon shaytan wawata nandintinagol e nelaaɗo hakaza donc no jeeya e mum e hadisaji ɗi haray hadis mo Ubadata bun Samit filli قال بماك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلندنك نلادو في آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جلب ذن من ببين الله ليه دماري ولا أدنى والآخرة كهد دون كفانا دو نلادو صلى الله عليه وسلم ماك الرؤيا الصالحة كوكويد المؤيل ngol gorko hino hoyda aw tura lahu ma goddo hoyda namugol donc haray dum do ko seeda e hadisaji ardi fi holdirgol to wondema koydol ngol ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi ngol mari ton place mola naɗo donc haray ɗum ɗo ko ɗum ɗo yiɗɗonen addinde e hadisaji so wi ɗon artanen nen joni andingol wondema yimɓe ɓen e nder koyɗi iɓe mari noneji awwalan yimɓe ɓen no e maɓɓe mama hoyɗa e ɓen annabaɓen kamɓe annabaɓen ko ɓe hoyta kon fop ko goonga imma yara no ɓe hoydiri noon ma ɗum sa hara ko wahayu si Allah no subhanahu wa ta'ala no faala ɓeyamirde piiji goo ko koyɗol o addirantaɓe no jeeya e hoyɗa e ɓeɓen a salihun moƴƴuɓe ɓen yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof ko aduna ɗo ta kadi ɓe woola e goonga koyɗol kala ko ɓe hoyɗi haray kadi ko goonga ngol wonata ko ɓuri e heewde kon no wawa faljude par ce que fi hon ɗum alkamalu lillah timmal 100% ko Allah tu wodani kono noon ko ɓuri heewde kon a 90% yimɓe moƴƴuɓe ɓen si ɓe hoyɗi haray ko goonga ino wawa kadi firtede ta kadi wona e goonga si ɓen ɗo yimɓe feƴƴi mana moƴƴuɓe ɓen feƴƴi hikka ɗon no yimɓe luttuɓe ɓen fap so en itti annabaɓe en itti moƴƴuɓe hikkiɓe ɗon ɓen luttuɓe ɓen fof ara e catégorie gooto ɓen ɗon hino e maɓɓe hoyɗayɓe wona goonga no e maɓɓe hoyɗayɓe ta ko koyɗi jiiɓu jaaɓu donc wono expliquirten noon e façon koyɗi ko arata kon haray noon e nder ɓen ɗon no woodi kadi noone tawayɓe si hoyɗi tefa salaire du rien si ɓe hoyɗi honɗu nde ɗum ɓe lamdata ko déjà goɗɗo artata déjà e haqqil maɓɓe ma déjà hayɓe manditata ko heɓe hoyɗi ɗum noon ɓen ɗon ɓuri heewde hannde o zaman mo wonɗen ɗo ɓuri no woodi ha hannde lamdata ko goɗɗo hay ko hoyɗi ɗum déjà salaire du no anndi ɓe tuwas ɗum ko automatique donc haraɓe ɓe hoyɗa sowno fof sowno taasi ɓe wattani hila goɗɗo yiitete e ko ɓe hoyɗi goo no jeeya mum e nder ɓe yimɓe ɗon alfasaga yimɓe bomɓe ɓen ma yimɓe tawayɓe ko julɓe kono heɓe yeddi Allah ko ɓuri heewde kon ɓen ɗon koyɗi maɓɓe ɗin ko jiiɓu jaaɓu tun wonata surtout yahayɓe hiirugol wano e diskoje ma ñamayɓe piiji harmuɗi ma ñamayɓe haa ngaɗa si waalo hay ko yimɓe moƴƴiɓe tawi neɗɗo ñamay haa o ɓisa beɗi so waalo on ɗon la sakka ko ton mo fuɗɗagol hoyɗugol jiiɓu jaaɓu ko o waalade donc haray ɓen ɗo yimɓe kadi hino woodi summa heeferɓe ɓen kadi koyɗi maɓɓe ɗin ko ɓuri heewde kon goonga wonata ton fi hon ɗum par ce que ɓe waɗa ko wiyete kon al istiqama haray ɓe mara peewal o anndi goɗɗo no feewata harana julɗo kono haray mo reeni mo nunɗi imo woola goonga kono ko ɓuri heewde kon goɗɗo so tawina o julɗo haray o reenaki haray o nunɗa o wolta goonga joni noon karamokojo meɗen on ibnul qayyim ɓe maaki man arada an tasduqa ru'yahu kala faalaɗo e koyɗi makko ɗi wonu goonga falyataharra sidqa yo woni wowlowo goonga wa aklal halal yo ñaam kadi ko dagi ko ɗum ɗo so tawi ko ñamata kon no laaɓi a woni kadi ko a wowlowo goonga haray Allah subhanahu wa ta'ala o waɗay ko ɓuri heewde kon tawa ko hoyɗata kon tawa ko non wonirta ma ɗum tawa
si firtama hara ko koyɗol vrai hara na koyɗi yiibu jaabu tawata ko seytane wonma e fijirde joni noon haray inchallah natanen étape ɗimmo haray e sifagol joni fi koyɗi ɗin direct mama ana ru'ya ko hunde wiyete koyɗol o karamo kojo walli fiiɗo nde deftere ka ɓurɗen tuugagol ɗon o wii arru'ya hiya ma yarahu l insan fi manamihi ko wiyete koyɗol ko konko neɗɗo yiyata hara himo ɗaani mo joldima mo ƴawrima kala no woniri wo tigi tigi on haray ko ɗum ɗoɗe kala ko neɗɗo wata yiwde hara himo ɗaani haray ko ɗum ɗoɗe wiyete koyɗol jeyi e raɓɓinɗinaɗe mo addi toon luha buy sifanleji kono ene inchallah yondinoren ɗum ɗo haray anden ko wiyete koyɗol koko neɗɗo yiyata kon hara himo ɗaani summa joni noon ngol koyɗol ɗon ko honɗum woni valeur maggol ka l'islam valeur koyɗol ka l'islam ko en anduyngol mari valeur molanaɗo fi honɗum par ce que ko première de chose ko annabaɓe fuɗɗorte waɗede annabaɓe kon koɓe hoyɗu taho donc en andi ko naatirgal ngal ɗon ko annabako c'est la porte joni en andi suudu fo suudu dambugal ngal ko très important ko naatirte ɗon fi honɗum par ce que ko ɗon naatirta fiya hettu nder ton donc annabaɓe ɓe fap wonugol maɓɓe annabako ngun ko fuɗɗorta ko koyɗol tawa kala ko ɓe hoyɗi yaaray no ɓe hoyɗiri noon direct donc sino hakkude men ka tawayɓe si hoyɗi yaaray noon hara e wiyataɓe wona e annabaɓe kono hara e wiyen ɗum ɗon ko dokkal immorde Allah subahana taala ko Allah okkiɓe hara yeɓe weltano Allah subhanahu wa ta'ala jeyid joni noon haray no jeeya e ko holliri wonde ɗum ɗon no jeeya e ko ɓuri mawnude kon e islam on no mari toon place jano yaani o hadis mo yewtuɗen mo ubbade bon samit filli wonde o landinoke nelaɗo fi o aya lahumul bushra nelaɗo maaki ɗum ɗon ko koyɗol moƴƴol ngol gorko moƴƴo hoyɗata ma goɗɗo hoyɗanamo donc haray iɗen faama ɗo wondema koyɗol ngol haray ko jeeya ɗum e piiji ɗi l'islam on classe ka moƴƴi puisque ko dambugal natirgal e annabako haray ne jeeya e mum ka nelaɗo sallah sallam maaki arru'ya saliha koyɗol moƴƴol juz'un ko geɓal min 46 juz'an min an-nubuwa e geɓe 49 annabako ngun haray ɗum ɗo tigi tigi ko hadis selluɗo haray imam ash-Shatibi no sifi fi mum e deftere maɓɓe ne al-muwafaqat haray wa kadhalika ibnu Qutayba ino sifi ka deftere maɓɓe ta'biru ru'ya ɗi hadisaji ɗo e wondema ngal gandal fi koyɗi e hoyɗugol ko hunde marnde valeur moƴƴa e nder islam o jeyit haray noon anditen toujours no mi inniri noon hino woodi yimɓe buyi tawa ɓe hino wedditi e fii ɗum ina fi haray ɓe ɓe mari bakkatu kono noon la sakka accugol ngol ɗon ha gandal ngal muta few kadi hara woodani jokkuɓe ngal andi fi ɗum ɗon haray ko ellano e muɗum haray yo woodu toujours heeɓiɓe mana jannguɓe fan noon tawa hino maîtrise fi hita gandal ngal muɗum joni noon haray yanen pecce koyɗi ɗin ko façon honno e honɗum woodi haray awwalan koyɗi ɗin hino mari façon tati goo on ru'ya min Allah koyɗol immorde Allah wato samma ar-ru'ya saliha awi sadiqa ngol ɗon hino wi'e koyɗol moƴƴol ma koyɗol goongugol ɗum woni premier catégorie deuxiéme catégorie on al-hulmu ɗum ko koyɗi jiiɓu jaaɓ wa huwa min ash-shaytan ɗum ɗon ko seytane jeeya ɗum haray ko seytane fijirta on tigi tati on hadithu nafs mana ko wonki neɗɗo yewtatamo kon ɗum ɗon kadi keke koyɗi jiiɓu jaaɓu arata e woolay exemple muɗum ka kala joni inchallahu taala haray kadi nelaɗo no makiri ni e hadis ma Aba Hurayra filli wondema ande koyɗi ɗin ko tati koyɗol moƴƴol ko bushra min Allah ko welo welo immorde Allah e koyɗol go'o ko suninirgol neɗɗo on immorde cheytan koyɗol go'o koko neɗɗo miijoto kon e wonkimum ñalorma so waalike mémorise o maroka hoore ton si woni o fuɗɗike ɗanade tun ɗum ɗon fuɗɗo répétade mana o fuɗɗo hoydugol donc haray ko ɗiɗo façon koyɗi woodi e nder islam o inchallah no mi wiri noon no woodi defte goo waɗɗe mana pecce goo kono ɗum ɗon haray hinayi defte jeeyaɗe ɗen e defte ko islam o mari kon joni noon si ɗum ɗon feƴƴi haray
ko honɗum wiiɗe woni hakkunde ko wiyete kon arruya wal hulm, hakkunde koyɗol e koyɗi jiiɓu jaaɓuɗi. haray sikke o ala différence molanaɗo hino hakkunde majji fi honɗum fise koyɗi moƴƴi ɗin fof ko hollirayɗi ko jeyaɗi ka geɓal annabako, geɓe annabako 46 on koyɗi moƴƴi ɗin ko toon jeya. amma koyɗi jiiɓu jaaɓu ɗin ko alhaali neɗɗo jokki seytane makko ma ronkere makko nde ma jokkugol makko piiji jiiɓiɗi no walori Allah subhanahu wa ta'ala kadi fuɗɗomo hollude piiji jiiɓu jaaɓu. haray kon ɗo woni différence on. koyɗol moƴƴol ngol ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala tawa neɗɗo on hino juule ha moƴƴi waali ɗaani o hoyɗa imma ñalorma ma jemma. haray ko ngol ɗo wiyete koyɗol. amma tawata ko koyɗi jiiɓu jaaɓu ma neɗɗo par exemple hoyɗa hino hara joni himo ɗonɗa ha o hoyɗa himo yari ndiyan sifa ɗin piiji ɗum noon haray hina koyɗi haray kina ko firtete ko firete ala e muɗum. joni noon inchallah haray est ce que goɗɗo hino wawi janngugol fi o koyɗi ɗo o maîtrise ka wawata. donc haray faamen ko adi kon taw ɗo en sifo fi ɗum sifo ɗen yimɓe seeɗa ɓe Allah subhanahu wa ta'ala okki gandal fi koyɗi taw anden naam no woodi yimɓe buyɓe Allah subhanahu wa ta'ala okkingal gandal ɗon. no jeeya muɗum annabaɓen wona annabi Ibrahim alayhi salam, annabi Yaqub, annabi Yusuf, annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ɓeɗo fof ɓe firti koyɗi ɓe maîtrise no ngal gandal ɗon. donc no jeeya mum ka sahabaɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam Abi Bakr e Umar e nene Aisha e Asma bintu Abi Bakr kañumma e Asma bintu Umays radiyallahu anhum. ɓeɗo fof haray ɓe maîtrise no ngal gandal ɗon ɓe wawno firtude koyɗi nayi hadisaji ɗin en hawri hadis buy kaɓe firti koyɗi. kono haray amuɗen moɓugol ɗum fof adda ɗo fi kulolta yewtere nden juutu ha. no jeeya e hikkiɓe kadi e sahabaɓen ka taabi inaɓe kadi buy firtaynoɓe koyɗi. no jeeya mum Saïd ibnul Musayyib e cheikhujo meɗen on Muhammad bun Sirin e ko wona ɓeɗoɗe. haray cheikh Muhammad bun Sirin noon imo andira on fannuɗo moƴƴa. si landama ko hombo woni imamujo firayɓe koyɗi ɓen ko wiyete ko cheikh Muhammad bun Sirin. haray on ɗon imo andirano moƴƴa on fannu ɗon en sifoto seeɗa e ka holliroygol to honno koyɗin firtirte en sifoto fi makko toon seeɗa ko honɗum woni ko firtan yimɓe hakaza. donc haray no woodi karamokoɓe kadi e zamanuji meɗen ɗin ɗo tigi jannguɓe fi firtugol koyɗi moƴƴa no e mo woɗɗo on ɓe Maroc, no e mo woɗɗo on ɓe Arabie Saoudite. haray kaka enen fulɓe ɓen woni mi ɗuuɗaali anndude tigi tigi karamokojo tawayɗo ko lolluɗo e on fannu ɗon. sifano docteur wuro en lollirini ka fiqhu ma sifano cheikh Aboubacry Fofana en lollirini ka Qur'an ma no cheikh Ibrahima Ba en lolliri ka Qur'an. haray en yi'aali lollirɗo gandal firo koyɗi ngal e enen leñol fulɓe ɓen taho e wi'aali noon ala kono e wiɗen en ƴellitaki fi muɗum hakaza. donc haray joni noon karamo koɓɓen ɓe lutodiri est ce que noon neɗɗo on ko Allah tun okkatamo yo waw firtude koyɗi ka koma si o janngu. haray wiɗen yewtere nden hinde juuti ɗo fota fi on discussion ɗon hakkunde karamo koɓɓen kono résumé on ko yalto e kon wondema firtugol koyɗi ngol ko piiji tati. goo on hino wona hara ko Allah subhanahu wa ta'ala okkuma gandal ngal automatique. wono andirɗon noon sukaɓe buy naataɗo janngugol école ka français buyɗon andi no huuli ko wiyete ko mat. kono hara woɓɓe no toon ko wiyete mathématique konko joué d'enfant maɓɓe ha ko ɗum ɓe fijirta déjà ɓe créé toon sa formule ji kesi tellement ta ko ɓe foori haray ɓe woni duwe ɓe hakkille en no woodi ha feƴƴiti. donc ko wano noon ngal gandal ɗo kadi no woodi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala udditani tawa hakkilki no woodi moƴƴa haɓe fuɗɗoto tun ɓe Allah uddita tawi ɓe foori moƴƴa. donc premier on e faamugol gandal ngal koyo taw dokkal immorde Allah. ɗimmon ɗum ko honɗum ko bitta allum janngugol ngol so on tigi janngi kadi Allah subhanahu wa ta'ala o okkoraymo la sakka haray seeɗa e nder muɗum. haray ko watti ɗon ko honɗum alfarasa ƴoyre nden kadi ko ma neɗɗo wona intelligent wona très intelligent surtout wono fannuɗo firugol koyɗi ma on tigi waɗa ko wiyete kon faamu hara neɗɗo o ɗuuɗa fiji ndaaru wi ha
haray ko ɗum ɗo so o wawa maîtrise gol fanno ko ɗum ɗon o wawata heɓude ngal gandal ɗon. amma mo mala gandal ngal argol tun ukko e mum jumpa ma kala ko goɗɗo hoyɗi wiya a firtay hara anda haray ɗum ɗon de hana. donc haray si no wirɗen ni noon si on tigi jangi o waway firtude o anday kono haray no hani on ɗon kadi no firto o koyɗi ka tawata imo jogii matériel ji firtiɗi ɗin fou honɗum won ɗum tawa himo faami qur'an imo faami sunna imo wawi luha arabo moƴƴa imo wawi misaluji jindaɗi ɗin hakkunde yimɓe ɓe misa ɗen imma ka pular imma ka arabu. donc hara kadi himo andi seeɗa aduna on ko honno jooɗori hara kadi o udditanta yimɓe ɓen dambugal firo koyɗi hara wonɗo o naatay. donc hara kadi imo jangi e junngo ceernoɓe maîtrise ɓe waawi ɗum ɗon de wono imamul garafi sifori noon fii ɗum ɗon e ibnu rajab alhambali ka zaynu tabaqatil hanabila haray ɓeeɗo fof hino sifi ɗum ɗo. amma tawɗo jogaaki matériel ji ɗin ɗo fof ɗe ɗi fannuji gande ɗo haray kanko o waataaki weede yo udditu e dambugal fi firtugol koyɗi sabu honɗum ɗum no wawa fatwa no wawa wigol hunde no dagima no harno ko même chose question gandal janngugol haa muuto no anndirɗon ni iɗen accani wono docteur wuro en fannu fiɓuhu on kala ko ɓe noddete spécial jabanagol e lande holliraali jannguɓe goo ala kono haray ɗon ko domaine maɓɓe afeke ka ɓe muuti e mum ɓe woni spécialiste. donc ɗo kadi no waawi heɓagol hakkunde men tawɓe no mari tan jannga wona spécialiste e muɗum haray ko sifa wano non de tigi tigi inchallah woni haray ko ɗum ɗo haaniri. donc en araya joni addugol mise ko honno tigi tigi on ɗum ɗo wonirta joni noon adu ɗum haray si goɗɗo no faala janngude ngal gandal ɗo wi ma o heɓa karamokojo yeɗɗo ko jannamo lakin si tawi kadi on tigi no faala waɗangol tun hoore mum exercice seeɗa fi o faamu haray himo wawi ndarugol annuɗe defte ɗo wono masalan defte neeɓuɓe ɓen wono deftere wiyeten nden kitabul ibara o walli finde ko Naim bun Hammad wonde on Naim bun Hammad ko faatiɗo hitande 1929 fergune laaɓa no jeeya mum kadi defte adaɗe walli feede mum ta'biru ru'ya li abi Muhammad yani ibnu Qutayba faatiɗo en 276 hijriya hitande duuɓi 250 fergune laaɗo no jeeya mum kadi ta'biru ru'ya li ibnu abi dunya no jeeya mum kadi ta'birul manamat li ibnu abi dunya kadi ɗeɗo defte fof e goɗɗe majje no wawi heɓagol. amma defte woodaɗe ni tawa si haaju goɗɗo no yani o soodaɗe n'importe quelle librairie o janga fi o wawa firtude koyɗi ɗin attention noon ɗon taw mi faamina hunde wotere no woodi defte windiɗe waali ɓe inna mo hoyɗi masalan mboddi ko gaño makko o hoyɗi mo hoyɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo naɗen ɗo wonɗe wolde ɓeɗe wonɗe wolde ɗo ko defte préparatema anne ɗon fiya heɓu caractére ji e fannuji e aalaji fiya wawa wutude an tigi firtayɗo koyɗi ɗin harna yawgol tum tawa no windi ɗum ɗo ko ɗum ɗo mo ɗum hoyɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo la ɗo ko defte matériel ɗo wonɗe wolde ɗo. donc no jeeya mum deftere hino wiye qawaid fi ta'biru ru'ya ko walli finde ko docteur Mouhammad bun Oumar Bazmoul ɗum ɗon ko wonɗo Arabie Saoudite e albadrul munir fi ilmi ta'bir ko walli finde ɗon ko al-Maqdisi ta'jilu suqya fi ilmi ru'ya ما منتخب الكلام في تفسير الأحلام ما عالم الأحلام دكتور سليمان الديلمي ما ضوابط الرؤيا محمد بن فهد الودعان ما كيف تعبر الرؤيا محمد بن فهد الودعان هراي دي فوق دفت توايد هيدي وودا وانا ديزا او بيانا من دو كبردود دي كون يتدن كو اندي دفتن دم ساكتي وولد دو كيف تعبر الرؤيا docteur Mouhammad bun Fahad al-Wad'an on ɗon ni himo wuuri himo Arabie Saoudite haray nden ɗon eɗen ƴetti e mayre piiji heewɗi. donc ɗeɗo ko inde defte seeɗa fi wonande faalaɗo spécialisagol naata janngugol o fannu ko wiyete firtugol koyɗi ɗoɗe. donc haray o kadalika noon no toon ka defte buy njane tawayɗe ka defte hadis waɗɗe wowluɗe fii kadi koyɗi on mana ka hadisaji e karamokoɓe buytawɓe kadi jokkino ngal gandal ɗoɗe. donc sen ndaari wona ka sahihul Bukhari e ka sahihu Muslim e ka imam Abu Dawuda imamu Tirmizi ibnu Majah Nasa'i Darimi ɓeɗo ɓe fof
ɓe watton dambude ka defte maɓɓe fi firtugol koyɗi. Donc haray ɗum ɗo hino tabiti yani ino jeeya kadi imamuɓe tawɓe hino windi e defte goo harna ɓeɗo imamu Garafi ka deftere maɓɓe az-Zakhira ma ɗum ka al-Furuq ibn Abdul Barr ka Bahjatul Majalis Tamhid ibn al-Qayyim ka Zadul Ma'ad e Ilamul Muwaqqi'in ɗum ɗo ibn al-Qayyim yani no duuɗi ha defte ɗen karamokoɓe walli fiɓe fi mum ko fanɗi wonu ɓuri defte capanɗe tigi tigi on e karamokoɓe différent tawɓe hino windi e o fannu ɗo hino walli fi e makko mi wi on arabuɓen kamɓe la sakka no famirɗon noon ɓe wedditaki e gande ɗen haray fannu kala haray ɓe mari wonɓe spécialiste e on domaine ɗon ɓe hakaza. Donc joni noon haray no wirɗen ni ɗeɗo defte ko defte ɗe neɗɗo janggata fi o wawa wonde firtowo koyɗi. joni noon no woodi defte ka koyɗi firta wallina est ce que neɗɗo on si wawi tun arabo no wawi hoyɗude goɗɗo yaha ndaara e ɗen ɗon o inna o firtana hoore makko koyɗol ngol ka o wawata. karamo koɓɓen noon kadi ɓe yeddotiri no woodi wiwɓe neɗɗo on tigi on si tawi tun o wawi firtude so yeehi o ndaari deftere on ɗo e ɓeynande ta'biru ru'ya li ibnu Sirin ma deftere no wiye ta'biru ru'ya nde karamo ko jogon ɗo marocain walli fi mo wawi yewde ndaara ɗen ma hayso walli faaɗe e français mo wawi yewde ndaara ɗon ko yi wore ko ɗum ɗon firti koɗol makko ngol. kono ara yiɗe wi ala ono cheikhujo meɗen on ibnu Usaymin rahimahullah nde ɓe landinomo fiɗen defte o inni o mi haray ko mi wiyata julɓe ɓe kala tawɗo maîtrisangal gandal ɗo yo o terto ɗen defte ɗon wata on tigi ƴettu toon par ce que ko fi hon ɗum ko gonga makko sabu koyɗol hino ça dépend ka neɗɗo o wonɗon ça dépend kadi ko hombo hoyɗi yimɓe ɗiɗo hino wawi hoyɗude ɗo gootum hara hina gootum ɓe firtante en jonna e misal mum yimɓe ɗiɗo ɓe ari ka ibnu Sirin karamo koje men ɓe wiɗen on ko on ɗo woni patron on ko on accante ka sengo firtugol koyɗi o yaari wi ibnu Sirin mi hoyɗi miɗo noddina ibnu Sirin ndaari mo en alhamdulillah an on a hajjoyay goɗɗo o kadi ari wi ibnu Sirin mi hoyɗimi kay miɗo noddina ɓe ndaari mo ɓen an a wujje jungo ma ngon taƴe taaliba noon no mooɓi ni e to janngoɓe ɓeyni mais comment ça se fait ɓeeɗo ɗiɗo fof ko hoyɗi ko hino noddina oɗa o wiimo o hajjoyay oɗa o wi o wujje jungo ngon taƴe donc ɓe lamdi karamo kojo on ko honno karamo kojo on o wi tigi tigi on ɓeeɗo ɗiɗo ɓaaɓe ari oɗo amiɗo reenimo ko neɗɗo fewɗo moko ba julɗo mi firtiranimo aya ka jomirawo subhanahu wa taala daari ɗon wa azzim fi nnasi bil hajji ato kare jalan awa wacce hakke bisimillahi rahmani rahim haɗa ɗen continde inchallah voilà haɗa ɗen continde joni noon ɓeɗo ɗiɗo ɓe ari ka ibnu Sirin mo kala maɓɓe sifi ko hoyɗi ko wondema o noddin ɗon andi ko wiyete noddingol kon e noddugol ka arab ko gotum se wi al azan ko noddingol al azan yani wa azzin kadi ko noddu joni noon ibnu Sirin firtani oya wonde an ko hoyɗa hiɗa nodda kon a yahay Makka o firranimo aya on ka sotul hajji wa azzim fi nnasi bil hajji atuka rijalan o firirani oya aya on ka suratu Yusufa fa azzana muazzinun ayyatuha al iru innakum la sariqun mo ndaari on o tawi oɗo na neɗɗo moko baajo na neɗɗo julɗo moƴƴo o firirani on ɗon ka oya wino ɗon azzana muazzinun noddi noddowo ayyatuha al iru ko ono yeseteɓe innakum noon la sariquna ko wujjuɓe o firtiranimo on ɗon aya o wi an a wujje juɗɗen taƴe karamo koɓe taaliba ɗon noɓe ɗon ɓe fof ɓe inni timmano hitande ko timmitata ɗon hitande nden afwan hari oya yeehi Makka oya kadi har ɓe fotti e makko tawi jungo ngon hino taƴa donc haray ɗum ɗon ko holɗum hollirtaen ko wondema e janngowo gandal ngal ma o anda yimɓe ɓen o anda nokkel kaɓe wonɗon o anda technique on haray no faamirɗen noon sa ari ɗo joni ka médecin ɓe landotoma est ce que haɗa nawni ko honno e honɗum tawa woni situation ma woɓɓe amatama landogay ko ɓiɓɓe jelo marɗa est ce que aɗa jombi kazalik oɗo kadi firto koyɗi ma o heɓa ɗin fannuji fof e on technique ɗon ɗe o anda ko honɗum o wata landagol mo o firtanta koyɗo ngol hakaza donc haray ko feeñi kon ko wondema goɗɗo so jangi ha o muutike o heeɓi alaji ɗin fof mo wawi firtude koyɗi ɗin so heeɓi gandal muɗum kono yawgol tun kadi enen luttuɓe ɓen tuugo e defte o ko firta waali
inne hiɗen firtude ɗon koyɗi men ɗi haray ɗum ɗon hina ko selli e islam par ce que hino waawi woppitude no waawa noon hawrude e sawaba kono noon kadi hino waawa woppitugol moƴƴa tigi tigi ɗon haray e règle ji ɗin jooni ka firtugol koyɗi ɗin haray règle ji hino toon tawata neɗɗo firtowo on o wawata yahude e ɓaawo ɗi règle ji ɗon si tawi o faala wonde e firtayɗo koyɗi tigi tigi mana lasili on il faut que on tigi faama ɗum ɗon de ko ɗum watti karamo kojo meɗen on cheikh al islam ibn taymia ɓe maaki man hurima al usul hurima al wusul kala mo heɓaali ndaɓɓude ndin o heɓaali piliyeje ɗen o heɓoyta kadi hewtoygol haa ka mahete toon ko ɗum woni sa heɓaali gandal ngal e ko yowndiri e maggal kon a wawata firtangol goɗɗo koyɗi donc haray ngal gandal noon ko ma faama qur'an moƴƴa fii honɗum par ce que koyɗi goo kaka qur'an ɗi firtate ka ayeje donc goo mandito ɗen ɗiɗi on ko ma heɓa ko wiyete kon fahamu sunna faamugol hadisaji nelaɗo ɗi fii honɗum koyɗi goo kaka hadis nelaɗo reweteyo ɗi firta fo en adda ka kala misal goto inchallah ɓay niɓɓi haray ko ma kadi faama alluga al arabiya haala arabo moƴƴa fii honɗum puisque koyɗi goo ko luha on firtirte faama kadi no wirɗen ni naane misalji yiltodira e ɗin hakkunde yimɓe ɓen masalan mi jonna on ɗo juste ɗum ɗon technique hara ko e pular mi jonni on mise feƴƴeɗe e pular ɗen ɗon noon mise ɗe gollata ka arab kaka pular ton si joni pullo fuuta masalan wonɗo ka flawa hara on fo ɗo wuuri ton hara ko reedujo o hara o inna tigi tigi on mi hoyɗi miɗo fijira bingiru pullo fuuta sonnajo sowiɗo hara o innama hoyɗi mo fijira bingiru kon ɗum wiyatamo innamo haray o boobo mo heɓata ɗo hikka oɗo naalabaɗo ha o wonata fii hon ɗum pise kadi ma heɓa technique si goɗɗo hoyɗi tawina ko tigi tigi on ko woni ko har koko boni o hoyɗi na ya firtiranmo direct bone on ko ya heɓuno takkora wona ƴoƴuɗo innama ha o boobo ɗon o labirtaki o fayɓe ma ɓeya surtout mo mari fayɓe goo fii on ɗum puisque eɗen andi kamise enen ko hon wiyeten kanɗo ko kala goɗɗo si kaani ha kaani ko wiyete on on noya bingiru on faami jon noon oɗa hoyɗi himo fijira bingiru ko reedujo ko on ɗum holliri ko heɓa e boobo kanuɗo kono an nayi a wimo direct a heɓa e boobo kanuɗo ko a wima boobo ma e ngal ɗo labirtaki o ɓe sifa noon ko on technique fo on andi goɗɗo o ari ka karamo kojo o inni mi hoyɗi ñiiƴan ɗen fappo hino ɓori hay wotere lutta o wol ɗum tun tawi karamo kojo on ko jannguɗo kono o mara technique no wolirno ɗum karamo kojo ronditi juuɗe fes karamo kojo landimo taw laabi tati ko an hoyɗi ɗum o wi ko an o wi on karamo ko ronditi juuɗe fes on tuma o wi ko no kere ɓe maaya woni o wi nono o wi kono tigi tigi on ɓeygura ma nden ɓe foppo ɓe maaya ko an tolluttata oya rondi juuɗe kañum kadi fes e nder noon ko wullata kon o fotte goɗɗo ƴoƴuɗo o sifani on inne modi o karamo ko on faama firo koyɗi on annda ɗum ƴeew ka karamo ko kaari goɗɗo gono tonin to ka ɓaawa fello ko on anndino koyɗi firtirta yehi ka on landuɗamo oya waɗi furr on anndi tawi mo rondi dongal annde o hewti ka on karamo kojo o inni bon mi hoyɗiɗo ñiiƴam fof no ɓori mi yehi ka karamo ko kaari ɓe innila wondema ɓeygurande fof ma yeyi ɗe balɗe min mi hetto mi lutta min to o henni non na gonga makko na gonga few ko hoyɗuɗa kon ko moƴƴere moolanande hoyɗuɗa o inni afiranela yo baba o inni ko hoyɗuɗa ɗon ko wondema famille ma on fof ko ayn ɓuri juutude balɗe on faami heɗe moƴƴa technique on o to ko winamo ko ɓeyguro makko nden fof ma heɗe balɗe o lutta o ɗo wimo o hoyɗi ko wondema famille makko on fof kanko ɓuri juutde balɗe sen daari mana ko gootum fof e mum ko holliri ko wondema tigi tigi on ɓeya maaye kanko tun luttata kono ayi oɗo ko ardiranimo ɗon ko wimo ko an ɓuri juutude balɗe ɗon o welti donc haray ko ma karamo kojo firta ɗo koye ɗiɗi o heɓa on technique ɗon ka mise o anda kadi mana ittiri piiji ɗin fof ko honno ɗi wawata e yarde donc wa kadalik haray sen ari noon joni en daari
joni jonnugol mise seeɗani technique on joni ka firtugol koyɗi no wirɗen ni taw koyɗin no mari modèle tati koyɗol moƴƴol ngol ko immorde Allah wala ko seytane fijirta on tigi wala ko wonki on tigi king yeetotomo kon joni noon hiɗen jonno ɗo misal koyɗol immorde Allah ko misal hombo sifa ko annabi Yusuf alayhi salam hoydi ɗe koode non ko immorde Allah koyɗol moƴƴol laaɓugol ma ɗum ko ɓe wondunoɓen ko kaso oya hoyɗi wonde hino haama beere ma ko oya hoyɗi kono rondi bireedi coloyno ñaama ɗiɗo fof ko koyɗi makko baaji koyɗi tawa ɗi firtugol ɗi no haani ma ko annabi Ibrahima hoyɗino no hirsa ɓiɗɗo mum o naam hakaza no amma koyɗi jiiɓu jaaɓu masalan ko tawata wono goɗɗo hoyɗa wonde ma hoore mum no taƴa fera to ma joni goɗɗo aaden fewɗo moƴƴo o hoyɗa himo faggiti bakkatu hara noon ko o fewɗo maɗum joni debbo waalo tun hara kañum no monani sina mum o hoyɗa wonde a on no naɓɓi mo no waɗoymo mbilew ma no naɓmo kara makko ɗum ɗon fof hina koyɗi ɗum ɗon fof ko seytane fijirta on tigi liyahduna alladina amanu walaysa bi darrihim shay fi suningol gonɗimɓe ɓen kono ɗum ɗon lorrota neɗɗo on hay e hunde te en woola joni si goɗɗo hoyɗi sifa ɗum ko honɗum o duwa wadde donc haray sifa ɗin ɗon fof hina koyɗi tawayɗi hino duwa firtede donc joni noon no woodi woɓɓe kadi ɓe hoyɗa goɗɗum ta ko ɓe ɗeñƴo pensan ɓe fina tawa waren ɓe ɗantotako ono hoyɗugol fitare no yani e mum ma kammu ngun no tetti futti e hoore on tigi haray ɗum ɗon koye on tigi janngu ɗi du'aji ɗi moni e janngude ɗo ɗiɗi goto e majji mo on tigi wawi o a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun bifillita a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun haray ko ɗum ɗon tigi hani wadde e si tawi no tiiɗi ha o immo o juula darɗe ɗiɗi haray on tigi inchallah so waltike ɗon o ɗanoto kono ko o du'a o ɗo o du'a janngude haray ko du'a wonɗo très important fiisi goɗɗo ɗeñƴike jemma si on tigi hoyɗi ko tawata hino hulɓini donc haray ko ɗum hoyɗugo ano fello no yani hoorema ma inondation ma sarne fof no muñciti surtout ɗeñƴoɗa haray ko ɗum ɗo on tigi du'a janngude donc no jeeya mum kadi misal koyɗi jiiɓu jaaɓu tawata joni wona goɗɗo masalan tawa ko gollowo ñallal ngal foppo no gerɗa no tab moƴƴinowo bireedi ma waɗa wano taxi man tawa ñallal ngal fof no golla tun ma jannowo l'école soro sarare paykoye bon niɓɓa tun wano siko taxi man jon hoyɗa kadi mo ƴetti taxi ngal mo nanguiɗata ɗen himo doga hara mo waali kono jemma fof o doginowo to ha weeta bimbi suba jemma karan hay o finirta ɗum ɗon fof ko koyɗi jiiɓu jaaɓu ma joni janno paykoye hoyɗi sonko wino waɗi hoore mum won so ansare tawa ka waali ɗon mo ɗaniyo kono hara sonko paykoye on ala accude hay o ɗumanno ɗum ɗon fof ko mémorise ka carte mémoire on tigi ka nder hoore ton ɗum ɗon fof hina koyɗi firteteɗi noon donc hakaza haray aren directement jonnen jonno misal qur'ana on ko honno koyɗi ɗin firtirte ton ɓaye wi goɗɗum ɗon ka qur'an daarete ɗuma ka sunna ɗuma ka luha ɗuma sifa ɗin ɗon piiji joni noon si goɗɗo hoyɗi koyɗon tawi o ari o yeeti haray ko honno ngol firtirte ka alqur'anul karim haray wano karmo ko joni fiɗo nder deftere ɗo imo addani en mise ɗum nonde joni masalan o wi misal himo addude ɗo goɗɗo arimo o inni titigi on mi hoyɗi miɗo nelda complet mi ɓornimo kadi mi tawino labba nanen fota yewtande karamo ko joni wi mo ene taw hiɗa jombi o wi mi jomba ok karamo ko joni wi awa ko moƴƴere hoyɗuɗa ɗo ngol koyɗol ma ɗo ko hoyɗaɗa nelda complet ko moƴƴi si tawi ko non woniri a hoyɗi koye ɗongol haray a jombay kisan wonalɗo seeɗa tawi a jombi ɗum ɗo noon koko waɗi neɓal ɗo donc karamo ko joni noon joni o yeeti en ko honno o firtirani o ɗi coñci ɗo wondema oya jombay o wi sen daari e nder koye ɗongol en taway hingol mari tugale tati ko par ce que ko honɗum oya wi ko mi hoyɗi miɗo nelda coñcol mi ɓorningol nane fota mi hoyɗi miɗo nelda coñcol mi ɓorningol en taway ko ɗe tugale tati ɗo won toon tugalal anal ngal ko honɗum ko neldare tugalal ɗimmal ngal ko honɗum ko coñci
tugalal tammangal ko hon ɗum ko ɓornago ɗi tati woni e nder koyɗol ngol en général. joni noon so yehi ka qur'an en ndaaray tawen neldaari on ko honɗum ko firti ko welo welo. jomirawo subhanahu wa taala himo daali e sotu namli aya 36 bal antum bi hadiyatikum tafrahun bal accu antum onon bi hadiyatikum e neldaaje mon ɗe tafrahuna hiɗo welto. donc ɗum holliri wonde oya hoyɗi neldaari kon ko welo welo wonata so ndaari ka qur'an. bon haray noon ƴamugol jomba ɗum ko welo welo no gayi ɗimmum ɗum hoyɗugol ngol allibas coñci ɗin so yehi e qur'an kadi en ndaari sotul bagara aya 187 jomirawo o daali hunna libasul lakum ɓe rewɓe ko ɓe sutora wonande on ko ɓe coñci wonande on wa antum libasul lahunna onon kadi ko on coñci wonande ɓe. donc holliri ɗon debbo nde wonno ko coñcol ma a hoyɗi hiɗa addana coñcol holliri ko ɓe gonɗa heɓude hakaza. donc haray woniri sifa noon tigi tigi on tawi neldaari ndin ari coñcol ngol ari tawi ko hollir kadi o ɓorni noon ngol ko ɗum woni o wondi e debbo on wontiri noon tigi tigi on wonaali ko neeɓi tawi on neɗɗo ɗon o jombi o wondi kadi e ɓeen makko. donc woniri no karamo ko jom firiri noon mise goono ga konen ala nadde e majje ɓe waɓa toon fayda koko lanni. kono haray en faami misal ko honno firitirte ke alqur'anul karim. jonnen juste misal ɗimma rapide. goɗɗo goo kadi o wii mi hoyɗi wonde nene gootan on hino wumi. o ari karamo ko jom o wi mi hoyɗi nene gootan on dey no wumi gite makko ɗen acci yiwde. karamo ko jom wi yam waajoɗamo yo feew fi honɗum puisque ko majjere o woni e ɓeydade o ɓeyda woni wonde délinquant a faami. karamo ko jom o wi ko honno o firtirani oya o wi so yehe ndaara tawi qur'an no wi wa ma anta bi hadiyil umyi an dalalatihim soto namle aya 81 an a wonaali fewnowo ɓen wumuɓe e nden majjere maɓɓe. donc holliri wumuɗo on ko e majjere o woni ka kene aduna kono siko koyɗol haray ko majjere ka diina makko o woni puisque ɗo ko Allah wi ɗo ma anta a wonaali bi hadiyil umyi fewnowo ɓe wumuɓe an dalalatihim e majjere maɓɓe ɗon ko majjere gay diina kam faanda na majjere ka laawol ko goɗɗo majjata ko. donc haray ko sifano ni e yawnade haray wontiri firangon ka qur'an. amma si tawi non joni hara ko firtirgol masalan ka sunna nela sallallahu alaihi wasallam ka hadis donc kadi en faamiɗa si wonti no wawi qur'an o mo wawi rewrude toon firta koyɗi goo ko toon firtirte mais koyɗi firtirte ɗi masalan ka hadis ko honɗum sonnajo ari wi mi hoyɗi wondema nene gootan on no jonna saabije dongal hay goɗɗo anda limore majje. firtowo on wimo si tawi ko non woniri tigi tigi on yeeto koto ma o heɓa jawdi moolanande si tawi ko gonga. o wi ko fiyon ɗum o wi puisque hoyɗugol on saabije dongal hara anda limore majje ɗum ɗon ko jawdi moolanandi fotata ngalu fi hon ɗum. o wi par ce que nelaɗo sallah sallam ɓe maki hadis mo Aba Hurayra filli bo istu mi nedirama bi jawami il kalim konguɗi mooɓiɗi wa nusirtu mi wallirama bi roɓi hendu ndun wa baynama ana na'imun tawi mille miɗo ɗaani uutiitu mi jonnama bi mafatiha saabije khaza'inil ard cottirɗe ngaluji leydi ndin fa wudi at fi yadi ɗe waɗaka jungo am nelaɗo maki ɓe ɗaani ɓe jonnama cottirɗe ngaluji leydi ndin oɗa neɗɗo ko hoyɗi ko himo jonna cottirɗe. donc si goɗɗo jonnama cottirɗe sen tippi on hadis ɗon ko wiyatenmo ko a heɓa jawdi moolanandi surtout ko neɗɗo wonɗo wadde commerce on sanga ɗon en faami. donc à peu près ngol sengo ɗon haara ko sifano wano Ibnu Hajar al Asqalani ɓe maaki karamo koɓe firtaɓe koyɗe ɗen fof no fotti wondema saabije ko jawdi e laamu hollirta. donc eko wana Ibnu Hajar kadi e karamo koɓe goo muutiɓe e gande ɗe ɓe hollir wonde haray saabi ɗe hoyɗo ɗum wo haray ko heɓata ko e jawdi. donc no jeeya e mum kadi si en ndaari joni masalan ka laawol kisal te ndaari kadi joni ka firtirgol koyɗi ɗin bi dilalati shi'r har ko gimɗi ɗin firtira gimɗi arabo on ɗe yiya sonnaji go kadi o ari o wi wa titigi on mi hoyɗay sowno fof sowno wondema miɗo fela koto an kottawa jano mi felaymo sowno o sowno. karamo ko jom wi si tawi ko gonga a hoyɗi ɗum d' abord taw ko fiyonu karamo ko jom wiyanta sowno o si tawi ko gonga a hoyɗi par ce que no woodi kadi fabricayɓe koyɗi fenande ara lando ko karamo kojo on andugol est ce que on karamo kojo no wawi maîtrise de ɗum ka o wawata. donc haray ko ɗum watta karamo kojo ndemo firta
o waɗa e charte o wi'a si tawi ko gonga a hoyɗi haray ko ɗum ɗo koyɗol ngol woni ko firtata no oɗon nde o wino o hoyɗi himo fela koto makko o yawimo si tawi ko gonga haray ɗum ɗon ko tindini ko wondema hiɗa yiɗi kotoma a fewjanaymo fewjore moƴƴere o wimo ko fiyon ɗum dalil an on te ndaari no woodi gimol ka goɗɗo wi wa ma utubi illa ala man uhibbuhu wa laysa ala man la uhibbu itabu o wi min ndey mi felata si wona ommo mi yiɗi haray mi ala felugol sina ommo mi yiɗi hay gooto mi felata sina jongiggol an ɗum ɗon o ƴetti on dalil ɗon wiigol mi felata sina ommo mi yiɗi o wi donc felore nden ko hoyɗa kon ko holliri ko wondema haray hiɗa yiɗi o yatte a fewjanaymo fewjore moƴƴere hakaza ko wano noon kadi sen ari ka firtirgol koye ɗiɗi bidilalatil amsal hara ko piide misal on e wolinani ka pular piide misal e goɗɗo si masalan hoyɗi no fijira bingiro hara ko wano debbo reedujo ma ɗum joni ƴetten ɗaɓɓiten kadi misal goo mise iɗen mari mise buy tigi tigi en e pular wa kadhalika mise ɗen kadi no waɗi ka arab donc si en ƴetta ɗo joni misal gotal ka arab wano masalan hiɗen ndaren tawen wano sonnajo goo o ari o wi wo mi yii miɗo jooɗi min e moodi am ɓay mi hoyɗi min e moodi am meɗen jooɗi tawi yumma an no jooɗi ɗon kamɓe kadi kono hiɓe ferolan kure na noon e finkare ɓe ƴetta kure ɗon ɓe ferolan gotal kala mo kojo firtowo on inde mo ene an e yumma ma est ce que ɗon famodiri ɗo welde o wi est ce que yumma ma kadi no welde e moodi ma o wi kamɓe de ɓe welda moƴƴa min miɗo artini miɗo ka ɓeygure anne ka nenan en ga on tumanti kala mo kojo wimo ko honde sa hoyɗangol koyɗol o wi ko hecceti hanki ok oya inni mo si tawi ko gonga a hoyɗi ɗum haray yumma ma hino ño'ude moodi ma hiɓe wolde e maɓɓe konnguɗi bonɗi hiɓe ño'udeɓe sabu ko haɓu ɗon kon debbo o wi way wallahi kono woni kono gonga tigi tigi nene no jokki no ño'ude moodi am on tumanti kala ko jon waaji debbo on yeetimo yo yaw o yiitida yumma makko yo ɓe geru yo moodi makko accu yo nen makko accu ño'ugol moodi makko donc nde kala mo ko jo landa ko honto o firtiranimo ɗum ɗo o inni wo tigi tigi on se yehi en ndaari ka mise arab hiɓe heewi wiigol hunduko kaari kon ko finkaari kayiɗamo o himo fella yimɓe mo fellira yimɓe ɗe kure makko si tawi on tigi ko wowlo o yimɓe ko boni on faami enen kadi hiɗen mari ɗum ka pular wiigol kaari kayiɗa goɗɗo on hino ƴetti ko hunduko mum no soppa yimɓe on faami mo ƴetti hunduko makko ko mo soppa yimɓe est ce que on faami kamɓe ɗo ko ɓeynata ko himo ƴetti kura makko ɗen himo fero yimɓe donc haray ko wano noon o artiri noon joni o addiri ka qur'an walladina yarmuna al muhsanat ɓen no fero konnguɗi bonɗi e ɓen jombuɓe hara ɓe watta bone o wi bon résumé on haray wondema ko nene oya hino wowlude isra mum on mana moodi debbo on ko boni tawle kadi ko non ɗum ɗon kadi woniri ɗon ɗum ko firtirgol ka mise ne jaawi firtirgol ka mise kadi so ndaari e hadis mo aba moussa al asari filli nela sallah sallam hiɓe maaki masalan o misal on gomɗinɗo tawowo o jangata qur'an himo wawa misal tamarore ɓe nandindinimo e tamaro fi hon ɗum ɓaawa tamaro on hino weeli kono nder on hino yoori ko honno poƴƴalu yurku woni nder ton donc so goɗɗo ari ɗo wiima o hoyɗi himo ñaama tamaro sownowo na fi tamaro ko leggal moƴƴal de ko wiyetenmo ko no janngu qur'an faami par ce que ko a julɗo moƴƴo kono a ala janngude qur'an haray ko ɗum ɗon firtantanmo koyɗol ngol sen tippi on hadis aba moussa al asari ɗon haray mi raɓɓinɗin to woni kono faamiren tun exemple on donc no woodi kadi koyɗi goo hara ko contraire on ɗi firirte contraire majjo ko ɓuuɓi firtire ko wuli ko lammi firtire ko weli sifa hono noon hakaza wa kadhalik haray sifa ɗin ɗon o fof hino woodi no woodi kadi ko firtirte hara ko inɗe ɗen tigi tigi on masalan wano ko wiyete kon safar jalun ka luha arab safar jalun
ko pomje jane no ton wiyete safar jalun si goɗɗo ari inni mi hoyɗi miɗo jogii ɗen pomje janele miɗo ñamande mi tawi hinde welimmi kadi moƴƴa ko ɗum firtantanmo koye ɗon gol e ginnaymo a heɓay woni voyage moƴƴo so a yehi kadi a heɓoya jawdi e mum ko fi on ɗum pisi ɗon haray ko inde nden woni ko firtirɗen safar jalum e ɗum ɗon noon ko gasta ko e mana piiji marɗi inde tawata nde divisoto en deux masalan sen ndaari on safar jalun ɗon ko safarun jalilu wonno safar jalun safarun jallun mana safarun ko voyage jallun molanaɗo donc ko ɗum o hoyɗi mo ñaama wiɗen mo haray a voyage jalo so ɓoya jawdi e muɗum donc haray ko ɗum ɗo wiyete safar jalun hakada donc no woodi piiji bus noon kadi hara ko sifawano noon tigi on ɗi firtirte ko ƴettugol hunde nden tawayde inde mum nden hino division en deux ma en trois ndaara ko honɗum nden inde ɗon firti si on tigi hoyɗi no fijira ɗum firtiranen mo inde kumpihum ɗon donc haray ko sifawano noon ɗin koyɗi ɗon kadi firtirte donc haray fil haqiqa yiɗe reeni inerde tan o yoni kono haray ka goonga hino ari ɗo façon ji buy mi jonna dernier exemple on joni noon no wirɗen noon kadi ma anden ko honto on tigi woni masalan yimɓe ɗiɗo ɗo si goɗɗo ari ɗo joni o inni oustaz en tetigi on mi hoyɗi miɗo waɗɗi babu hara on tigi ko Casamance woni goɗɗo goo wonɗo Belgique ɗo kadi na oustaz ba mi hoyɗi ɗo miɗo waɗɗi babu en firantaɓe goto fo fi honno puisque Casamance baboye gollirɗe fof leydi ndin kadi ko tigi ko ɗum ɗon ɓe remirta ko ɗum ɓe ñallata waɗɗade koye baboye donc si goɗɗo wi no waɗɗi ɗum toon e wiyamo tun koɗo mangol en laala e mo inchallah ko moƴƴere wonto fanke amma si goɗɗo wi ɗo hino waɗɗi babu ko wiyetenmo ha watta yila haray ɓeydu waɗugol du'a e sadaka yo Allah dande sattede e wiyatamo o sattirta kono haray o sattirte woni fiyon ɗum puisque babum ko andiraɗo waɗɗagol dolle kala ka dongal sattede woni e poɗugol saretiji e ɗuma ko ɗum ɗon wondi e babu on faami joni noon si wonɗo ono Belgique ɗo leydi hettindi ka tawata piiji fof no weeɓina buy yoɓete hara hay golla o hoyɗi mo waɗɗi babu haray ko imma o sattirte woni o ukkodira e CPS yoɓoɓeɓe ma ukkodira e ɓe ka chômage en tout cas o heɓay toon difficulté ji e jiiɓu jaaɓu moƴƴa e nder situation makko par contre siko wonɗo wano Guinée Bissau to ma wonɗo wano Casamance on ɗon en firtantamo ɗum no fiyon ɗum par ce que toon ko leydi ka tawata baboy hino waɗɗede hakaza donc no jeeya mum kadi ndaargol wano koyɗi ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam firti kon firtira noon hakaza donc haray hino ɗo exemple ji bus ɗo ɗimi ƴettanno en ko honno koyɗi gaste firtirede kono leer nde inchallah yoni berko mi manditi kon haray ko leere ɓe innata yo bayana waɗe haray mi sikki tun en faami inchallah ko honno haray mi faala yewtude e nder darson haray ka résumugol ko en andu wondema tigi on kami darnata haala kan ɗo wondema koyɗi ɗi hino mari place molanaɗo ka nder l'islam en addi e mum qur'an en addi e mum sunna e wooli wondema kadi pecce koyɗi ɗin e no woodi sengo mana français ɓe ɓen e aduna luttuɗo on no yirata no woodi no julɓe ɓen kadi yirata noon e nder kadi ko julɓe ɓen yiyata kon façon no ɓe yiri koyɗi ɗin no haray pecce tati no toon koyɗol moƴƴol immorde Allah e koyɗol ko on tigi miijoto kon e koyɗol goo harangol ɗon ko immorde e cheytan haray en définisi hakkunde koyɗol moƴƴol ngol e hakkunde koyɗol immorde e koyɗol cheytan ngol wiɗen koyɗol moƴƴol ko goɗɗo tata julɗo laaɓuɗo himo salligi ha moƴƴi juuli waali waɗi azkarji makko o hoyɗi ngol ko koyɗol moƴƴol amma hayso julɗo moƴƴo laaɓuɗo kono sa wonti no yehi golli ha ma wono gollowo e restaurant o waalike tun o fuɗɗi kadi hoydemo defa ɗum na koyɗi ma goɗɗo e sina mum no haaɓi o hoyɗi fi on ɗum na koyɗi ma sifa ɗin piiji ɗon fof exemple ji ma a hoyɗiɗa sonkide a haralle kadi a ñallu sonkidede ɗum ɗon fof haray wiiɗen hina koyɗi ko ɗum ɗo wiyete koyɗi bonɗi haray kadi en wi wondema est ce que hino waawi ko goɗɗo jannga gal gandal ɗo o maîtrise ngal ka wawata wiiɗen hino waawi probléme fof so ala e mum kono ko ma on tigi kadi hara ko wawɗo technique hina neɗɗo fof
Allah subhanahu wa ta'ala udditanta ɗum ɗo wona woniri noon na neɗɗo fof Allah newnanta e hunju Qur'an ma sifa ɗin fiiji ɗon ko comme ngal ɗo kadi ko comme gande luttuɗe ɗen ko ekkitagol waawa har koye junngo waawɓe ɓen tigi tigi on donc wiiɗen kadi haray noon no e technique maggal o ka règle ji yo taw on tigi firta e ɗon koye ɗon ngol wo mo waawi Qur'an mo waawi sunna mo waawi gimɗi arabo mo waawi luha moƴƴa mo waawi misaluuji arabu ɗin si tawile ko sengo ka pular kadi hara mo waawi mise pular ɗen moƴƴa par ce que hay ka pular kadi ƴettay koyɗi goo ka pular ko mise pular ɗen ƴettitirta bon e har kadi on tigi no anndi leyɗe ɗen donc leydi kala si on tigi noddima an firto koyɗo ngol haɗa anndi oɗo ko noon kelkaari wuuri donc ko toon o wontiri voilà hara hiɗa on technique ɗon fof ɗo anndi si waawa firtude koyɗol ngol donc haray en sifike ɗum ɗo haa ɗo jooni noon ka darnugol ɗo haray neediji firtugol koyɗol neediji kan si goɗɗo hoyɗi ino jeeya e muɗum goo on ko honɗum haray neɗɗo si tawi o hoyɗi o yo wattan yila koyɗol ngol si tawi ko moƴƴol o weltano Allah subhanahu wa ta'ala imo waawi hollitugol giɗo makko naa yo hollitu wonɗo o koyɗol naa wonɗo o sifante ma ɗum mo anndi hino janngi fannu on moƴƴa haray kadi si tawi koko hulɓini o wi'a a'udhu billahi minash shaitan rajim o janga o du'a mo janguɗen ɗa naane haray o moolo Allah e shaitan o immo o juula darɗe ɗiɗi surtout so ɗenjike o sanzaka o wattirno ɗon o wattira kadi ngoya sengo haray ko ɗum ɗon fof hino ari e sunna no ari e hadisaji mana juutuɗi fi muɗum donc haray fil haqiqati ko ɗo woni e darade inchallah haray mi andintina no jeeya e defte ka ƴettuɗen nde yewtere ɗo ka alqur'anul karim e ka Bukhari e ka deftere Cheikh Ibnul Qayyim al-Jawziyya a'lamul muwaqqi'in haray ka deftere Cheikh al-Islam Ibnu Taymiyya majmu'ul fatawa haray ka deftere Ibnu Khalidun haray ka Ibnu Usaymin ka fatawa nurun ala darb haray e deftere Ibnu Qutayba nden haray e sunan Abi Dawuda ɗeɗo foppi ɗen ƴetti toon e ko wona ɗeɗo e defte yonayɗe telle wano defte noogay e jeetati yewtere men nden ɗo hino suɓa toon résumé ha si wawɗen heɓude ɗi konguɗi ɗo inchallah haray wa akhiran miɗo daro ɗo haray mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw hara mi hawri ti e sawaba e komo wowdi ɗo kon yo Allah waɗu nde yewtere ɗo fof fi makko o maranam minde e onon heeɗiɓe fof nokku ka seytane yiyata baraji ɗin sakko o bonna ɗi haray aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal